Bitong lan tatelela mora la mo yo halalela papa mabale di modimo motle modimo di khagole tsotlhe taua le go la Juda ke a mema Jehova ka sena sebaka papa mabale di modimo motle tsena le nna tirelong ya hao Jehova ntate mabale di modimo motle hlonafatse go wena papa mabale di modimo ya Israele wena Jehova ntate ke tlile go rapela Jehova ntate mabale di modimo motle ke molata wa hao Jehova ntate mabale di modimo ya Israele tsena Jehova ntate hlonafatse bana ba hao Jehova mo tsele re tsamayang Jehova ntate ya sefapano papa mabale di modimo motle wena o leng alfa le omega mathomo le bofelo taua le go la Juda maina ke a mararo la ntate la mora la mo yo halalelang amen le dumedisa leine le maatla la morena rona Jesu Kriste mabale le mopholisi wa rona a nne le lona ka go sa felego amen a re ithuteng ka lengwalo le le tswang mo pukung ya rena la bekeo ya sontaga ya pele ya ditlhogofatso tsa morena yona ke evangeli ya letsatsi la legone e le Luka chapter 4 from verse 1 to 13 Luka wa bone verse 1 to 13 yona e bolela ka diteko tsa Jesu ha Satane a tsena a le ka Jesu e re ha re bala ha ke tlo e bala e telele ke tlo bala ditemana di se kae yona ha re bala e re then Jesus being filled with the Holy Spirit returned from the Jordan and was led by the Holy Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days and 40 nights by the devil. And in those days he ate nothing, and forwarded. When they had ended, he was angry. And the devil said to him, if you are the Son of God, command the stone to become bread. But Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, by everything, the word from God. Mabaledi modimo motle modimo di kgaogele a lentswe la Jehova le tsogonofatse ke itse tsogo ya rona ka tseno ke diteko malemang a phela mo lefatsheng o bana le diteko temptation ke tse ngata e re Bible e bolela le nna le wena today e bolela gore Jesu o kile a fetsa matsatsi a 40 mme a sa je selo ya le ga feditse tshwara ke tlala ngwanetse wa rategang ke rata go feta mo lentswele wa bona go le motho a fela re phela mo lefatsheng mang le mang ha ka bona bokoa ba gago mang le mang ha ka bona gore o tshwere ke tlala you need something he can enter to your life simple fela Jesu o re ruta sengwe mo ga bolelang le Satane o re go ngwadile go ati motho ga phele ka bogobo fela le ka lentswe la modimo wa phela ngwaneso wa rategang a re se ke ra wela gare go di temptations tsa batho a re se ke ra wela gare go moleko re Jesu ha tswella pele Satane a bona gore o sentsana le sebaka wa tsamaya o moleka gapela bobedi no mo nametsa godimo ga thaba o monta mmuso yotlhe ya lefatshe o re ga o ka nkhunamela mme wa nkhunamela nna mmuso otlhe ke ya gago ngwaneso utlwa he Jesu a bolela le Satane o re ntlogele Satane go ngwadile go ate motho a khunamele morena modimo wa gagwe a le esi a etsetse yena ngwaneso wa rategang modimo o matla o teng ga re go mathata le mo gona ga re go ditsietsi tse le mo go tsona itshepele go modimo o tshepe thapelo itshepele go modimo ka nako ena ya tsela ya ditlhokofatso tsa morena ka nako ya tsela ena ya sefapano mme re tsamaye le ena botlhokong botlhe ke nako ya go ikona dijo
ke nako ya go rapela, ke nako ya gore go le mathateng go le ditsietsing khunama o rapele. O re Kriste ka le la matsatsi o kila tsamaya le barutiwa ba gagwe a bona tsela e ba tsametse ba bararo a tsamaya le bona a ya thabeng go rapela. O re ga ba sia o bua mantswe a re salang le rapela gore le seke la wela ke meleko. A re rapeleng gore re seke ra wela ke meleko, gonne meleko ke mengata. Meleko ya Sathane, Sathane o teng, Sathane wa re leka, Sathane o teng, Sathane o leka bana ba Modimo, Sathane o teng, Sathane o tsena gare go ditempele tsa Modimo wa di phyatha, Sathane o teng, Sathane o tsena gare go ba Kriste ba rerang mme wa bantsha gare go tumelo ya bona. Nna mo tumelong. O re monno mong ga bolela gore tsela ye ke e tsamayang go latlhega ba bangata, empa nna yo a ntsamaisang ke Jesu, ke ena mong wa tsela. Empa today say ke Jesu ya tla go fenyetsa Sathane. Ga o mmitsa ngwaneso ka thapelo, ga o ikona mme o mmitsa, ke nako a re diphe nako ya go kona balobi ba Kreste. E re ko botse diteko ke tse ngata, o na le teng monna yo mongwe wa mopostola tori ke palo ntho ke bolelang mme kgante ya diragala. Monna yo kileng a re o ne a sebetsa mosebetsi a ya kwa lekwa, ya re ga kry-ile sebaka sa gore a tlate gae wa tsamaya ka Sontaga o ya kerekeng. O re re ko rapela le bana beso, o re ga fitlha o kry-a ba siyo ba tsere leeto. O re ga boa monna apere sutu ya gae tshweu a tshwere pata ya gagwe. O re ga boa ya gae o tlhakana le monna wa molutere. Ke bolela ka diteko tse di leng teng, ke bolela ka ditempe tse e le gore di ka tsena mo bathong mme ba o tshepisa selese. Utlwa mo Kreste ko wena, utlwa. O re ga le moo monna wa molutere mogwera wa gae wa mo invita, o re etla o tlo rapela le nna, o re etla o tsamaye le nna gonne ba eno ga ba teng. Utlwa. O re ga tsena kereke o dula fatshe, ke bua ka monna wa sepelete, ke bua ka monna wa moreri, ke bua ka monna letsogo la moruti. O re monna wa mopostola a dutse go morago, moruti a utlweletse thero ya moruti a rera, moya wa tsena. He led by the Holy Spirit. Seo se kileng sa leader Jesu o mo tlosa ka morago matsatsi a mafoo. He led by the Holy Spirit. O a wemella, o re amen, tlatsa ba bamfundisi, bua khuluma iqiniso baba. Utlwa ngwaneso, batho ba mo makalla ba lebella ko morago gore ke mang yena yo a etsang lerata. Utlwa ngwaneso, o re ga moruti a tswella, monna o tswella pele, moya wa tsena. O to praise the Lord, hallelujah, amen. Monna mogwera ga wa emella ko setulong sa ko pele, o ya ko monna wa mopostolo, o ya ko mogwera wa gagwe wa mokhala. O re ngwaneso mo ke re utlwella moruti ga rera, ga re etse tseo di dimala bona o ntlhabisa kgala, batho ba o lebeletse jwang. Utlwa monnola wa batho a re ke tla itshwara, o bolela fatshe, moya wa tsena mo monna moruti ga bua a bolela ka tumelo e leng teng gare go batho, a bolela ka tumelo. Ke bua ka belief, monna wa bolela o tswela gape moya wa tsena. O re amen, hallelujah, thetha ba bamfundisi. Monna wa bolela mogwera wa gagwe a re my friend, ke a bona, ke a go itse le ditlhako ga o ne tsona, ke a bona go ka didimala wa di tshwara. Ngwaneso ke tlo tsoga ka Mantaga go rekela dibutsu. Ngwaneso utlwa monnolo wa batho a re o phaphata a re ya bonga baba, ke a bonga, o ka re o bone gore ke ne tsona. Ke a leboga ntate, ke tla itshwara, ke tla itshwara. Wa tsamaya monna o dula fatshe, moruti o tswelela pele, o bua ka tumelo. Moruti o rera ka lengwalo la tumelo. Tumelo kileng ya ba teng go banna bo Abrahama, tumelo kileng ya ba teng go basadi bo Hanna, tumelo kileng ya ba teng. Monna moya wa tsena, o re ga gopola diputsu wa itshwara. Monna wa tsena, selo se le teng mo go wena ngwaneso. No matter what le diteko di ka tla, no matter what sa
modimo ga o fileng sona lentswe le le teng le batho ba ka o tshepisang le godimo le lefatshe monna le wa emella o re ba bamfundisi thetha boots of the boots hallelujah igama lenkosi malibonke ngwanethu a rategang utlwa Jesu Satan wa batamela then Satan take him up on the high mountain ngwanethu itse bana le tumelo gore mang le mang ha ka o tsawisa kae le kae a o tshepisa eng le eng utlwa Jesu wa re fetolela show him all the kingdom of the world in the moment of time. And the devil said to him, all this authority I will give to you and their glory, for then has been delivered to him, and I give it to whoever I wish. Therefore, if you will worship me before me, all will be yours. Utawanesu, Jesu wa fetola, or ntohela Satan. For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Artshepe modimo meretse mo gona Kristo wa re ruta ka sena sebaka ha re tsena mo tseleng ya sefapana Kristo wa re ruta gore ka fenya diteko tse bjang Kristo wa re ruta gore ka lentswe fela o ka re ntogela Satan no matter what ke bua gore he motho a ka o tshepisa eng le eng ngwaneso yetsa o re igama la nkosi a libonke boots of new boots utlwa Satan ga felle ke matla o bua gape go Jesu ngwaneso o misa thorong ya ketempele etelele mo kerekenyela ya Jerusalema o mo nametsa yona o re bona ha e bo ngwana modimo wa thapa tsotlhe ba teng ba tlatlang go wena ba botsa ba ga o le ngwana modimo etsa sepeteleskete mme Jesu ga sheno wa o bontsha o re modimo ga lekiwi o re Satan o re tifulesetse mo fatshe modimo tla romela mangolo ya gagwe mme a o kuka o ka seka wa roba le ke lešwe goba mutwa ha Jesu mo fetola o re go ngwadile go ate o seke wa leka morena modimo wa gago do not ba bantse re leka modimo ka tse re di kgopelang ba bangata re leka modimo ka tse di sa re goleng ka selo ba bang re leka modimo ha mathata a itla re bitsa modimo ha re le monateng ha re bitse modimo wa rona ke modimo wa leng teng ka nako tsotlhe modimo wa rona ke modimo wa phelang ngwaneso o re monno mong wa mosiono ga opela a re ha ke tsamaya ha ke namela nuka entsho ke mata ngwaneso o modimo yo tletseng swaro o modimo ke tsile go rapela empa ke tseba gore thapelo ha ke itse e ba wena o re matafatsang maineng a mararo la ntate la mora la moyo halalelang metsele ya sefapana re tsamaye ka botenteng ba rona re tsamaye ka pelo ka mmele pelo le tumelo ya rona mme re tshepile lona lentswe la gago a Kriste re baballe a re pholose ka Jesu Kriste yo ke re ga re fenyetsa lefu a hatela bona bophelo bo bo sa feleng amen.